Sanibonani, ngiyanibingelela ngiyanamukela uhlelo lethu lwezindaba i-SPMedia TV1 bakwethu. Uma uqala ungena ku-channel lethu sicela ukuthi ulike uphinde usubscribe, ungalenzi phela iphutha lokukhohlwa ukushare ilink lethu ukuze sindlondlobale njalo. Nazi-ke bakwethu indaba esiyitholayo namhlanje bathi-ke INDLAMLENZE Development Foundation present bathi ngomhla ka-4 November 2023 uround 2 kaMaskandi we-top 10 yama-selection bathi-ke bazothatha lapha ku-Facebook nakhona bathi kuyaqalwa ukuvota bakwethu ngomhla ka-1 enyangeni yesi-9 kuwo lo nyaka isikhathi kube ku-12 uqala uvotele iqhawe lakho ozofuna ukuthi libe khona emcimbini ekuyilona eloqala ukuthi likwazi ukuthi lidlale kulo mcimbi omkhulukazi ozobukhona bathi gcwalisa spring picnic. Siyacela ke bakwethu ukuthi ku-channel yethu ni like niphinde ni subscribe ukuze nithole ezinye indaba ezimnandi.